Okey, terima kasih tuan-tuan yang sokong saya, Anwar Ibrahim, walaupun saya di dalam. Tapi tuan-tuan ni sembang saja. Saya duduk di dalam, menderita, pagi makan roti sardin, roti kerai, roti canai. Tuan-tuan makan kari kepala ikan, kari kepala kambing. Semua tuan-tuan sapu. Tuan-tuan buat kerja tak terang mana pun. Dalam cyber trooper, tuan-tuan pun isu tak membina. Saya tengok, saya tahu semua. Sebab info-info SB saya pun ada. Tapi saya pun kecewa dengan Rafizi, Azmin, Saifuddin Nasution, Cikgu Bat. Semua poyo cempera si rumah abai. Daripada Corok Tok Kun sampai Putrajaya, lah ni melingkup habis. Mereka haram tak cover pun Kak Zah. Kak Zah hampa terkontang kanting, duk cari pengaruh nak berjoin balik 2.0 PR. Tapi Mak Sabun pun teruk, DAP lagi teruk. DAP duk hantam PAS. Mak Sabun pun duk hantam PAS. Ini semua menyebabkan PAS lari dan PAS bersendirian. Dan PAS pun tak heran dengan hampa semua ni. Hampa tak tahu titik orang tua-tua, orang ulama. Itu silap hampa. Dan hampa saya berterupa fikiran, kalau hampa berjuang betul untuk rakyat, hampa jangan fikir kepentingan hampa. Sebab aku dulu kena sepak, kena terajang, ditelanjangkan, dibogelkan, ditumbuk muka aku. Aku menderita, hampa duk seronok sana sini, kerja tak buat, nganga aja, piduk berimpun ramai-ramai, bersih 4.0, balik kosong saja. Kerja di rumah tak ada. Dulu hampa rajin juga buat flash mob lah, hampa mob lantai pun tak ada. Revolingko.